Hakalai tarik uluber hajar pusau ka Saint George Parish Walang kala penlong ya ka procession Eucharist habalang shnong nong spung. La sedang ya kani kasngi de ka mas bakhot bala penmentado padar Stybok Warjri haka jingadan rengkat lang upadar Felix Lingkoi ubadai parish priest upadar Edmund Carsentiu assistant parish priest upadar Lamprang Dekar kisestar kipat riunget jong ka parish MLA barem jong kan ikathan uba Kennedy Kriem bat kiwe kiri orang ba ki balawan senran lang. Hakani kasni la don ru kumba lai spatam ki kena ki ba pediang ya ka communion baningkong. Habab harya ya ka ketien jong ublei upadar Stybok uloong. Banalor ki shipau tili ki hukum ublei la don artili ki hukum bakong santam bangi dei ban le. Ka baningkong kalong bangin e je ublei na du ka do nut da ka jingmut jing perkat bat ka bor jengi baro. Kabaar kalong bangidei ban iet iki para breu kumba iet yala dehi da ka ba sumar khoi ya kasing utrai da ka ba pen smart yala de ban let cheki jingeseng bat da ka ba pen du no ya ka jinget bit. Beri kasih beri janji syaming imbai bumi Tuhan ku traikan ku tinam tumbril Patrik baru syaming Ai kurai soryangi bamilajin Makin yalam na anjingi Natimban kaya lajingin Pangaitan ladin Ngelawan kantai ya kani kasih barang kadi kasungoy onga Nwe kadi kasungoy jumpai Nama kata lakot naru kibarit haru kibahe manwan ban mene ublay ban iyo ublay kerpang ban let syediying kejong ublay kata kalang kehukum kebakraw ba ublay lapan pau yang minta haki kitab Exodus habawan hakani keceka kapan mau yana haki por ti barang rit hakapor barang dan haposnam lawan kundi kenal kuno kecilong juman jong kamayang hai Krishna kathau lajam mat kabawan kundi kapin ai ng simro ini barak kapang ina kundi daw joble ng penkenmau yang kecilong kena hakipol mensua habaran hasdang hakipol mensua kenmau kuno yalet yawan yabam yasa Abai imei di panjang di lecering ka ni dan kena ni pertana jong hong jong ying ban ong yang ila ai por Henry sni ban tei kawi kasni di ban pendap kata ban mani ublei na kata kadau im dan hok ban ong na thai ban lek ha ke ying ke jong ublei na thai ban lek ha ke jimasen thai ban lek ha ke jimasen sakramen thai ban lek ha ke kam barublei im la ban ong kani kami kasih jumpi kim dei bantu ya kani kasih nabal kani kasih jong try wabu kenang na kata kadau beli rakran na mau Moses wang hendai sila aipor ya pi bantai hendai kawai kasih pidei ban wan long pa bat kilong biji itrai kai gajeng trai jumpi bandai khwai dok ila ala kira remuyang ira mendek faido nanta
Kakemau ki pormuswa inda perwae mangurong ya ublei hakasi ke jublei karang pendep ya kikam pandai kasi ublei ngidai pendep ya kikam jungi hakisi poya andre minta ngidai buwan hangi kakemau menswa ni chat nam walang samadan bitau sibun baha ni ya lejat procession itit tang kamelu kabasam tangka ni lejat samadan no ilet nang tangi enjoy samaran ya rangba ilet nang tati ai kro cipek arpek batung tatar ter ndai tung ta habalet bam tang sana basam tang karo ya procession samaran bitau batung tatar ter teng ngalongo ayi mane arang ci mane pat kali lane iduna breu kali pidi hano oh ngadi hamadan kendet di tri hamadan di titat tentau di tit tentau di hamadan ni komai nanti bagi manusia untuk nekuai sini lah nundan hamadanlat hamadanlat dengan terkadang nilai berapa samadan tinggi kena walang nilai procession berapa nadu tai tiba saya room sadu saya dom si dom koi dom etnyang baru nilai procession balik siapa amaran ditau teng kasih ubleru i pendon kampung dah but tentang kasi ublero kalongkung kasi poya nyelet bat nyemuja tentang ikerat no ublay kaya kapuboy kabaw ublay kuwa kalong ini kalong kani ka hukum kabaw try ublay laong nalor kisipro tali ki hukum dan art tali ki hukum kibab bahabat kibatungsan kita ki art tali ki long kani men i ublay utray naru kadenut bat kabaal men i ki paramarjan halal kisipo teli ki hukum al teli lasna kerpang dan pendenkam dan pengen mau tarangi le yakini ki al teli kalabiang yangi bat kabeneng ka ap yangi nya kacagadau yun dan kam bandon sibun ki belai don na preng chung apa chungpi i pendenkam sibun ki belai kebayong ki belai tau Lariyong ki blay tau don ki ba berkat don ki ba sloto ba otang kita pidi ki blay ki ba tau de ki Hindu tu ki blay ki ba don sibun teli ki kti sibun teli ki reng ba mi ki tele hikmat ki ba kunta terter dan rei akan dikejuk pementa ki blay tau ki don sibun ba ki blay tau akan dikejuk pementa ki la balong kajing bongai jo blay kajing bongai jo blay kajing ong ba ublay undan kam yo blay Idan kami ublay tang kapol gajing jinjab, tang kapol gajing pang jing sitam, analawan gajing pang gajing sitam isang ani kini kot yo kadar Philips kini kot yo pradaman keladen yap katong kong kasteran rap ni bo ai sakramen nyo man. Ora sikat tapat judi rehi mane. Kawe ni kicipen kan mau lemakan ni ke hukum kajong ublay kalong kata. Ban ijo ublay kamut banwan top hagaying kajong ublay kerpang haga siu try. Akabah ketum ke dustur jeung giju minsuangi tip ikasni kebangiong kasni sabab bah kata kasni omdon jing trai jing kta omdon jing le jingwan baro kini benane ya ublay wat ki jingri jingduk wat ki brang ki masi baro ombet bale ai ruem baro kini benane ya ublay tengi keli tadi hakani kapor haga jingulum lang jungi hakani ke procession Eucharist dan penmentah hakani kasni Atu kejiwan jungi kalong tanah kun kini kisi klau kerpang ni kejiwan jungi hadayi ngejo ublay kalong ne empat haki wepat kisi utrai teng ya be haki klau kumai bandai di procession di convention di Bible convention di retreat di seminar di para-para ya be hot kalong kebadan kam hadu kata-kata banwan kalong kebadan kam hadu kata-kata kerpang man simbenta haki klau nama ublay om hinong yo pat ikiwe ki blay like nanga nakatagadau hakan ni kapol kapingkan mau ya pi kumbang lawang ya pi ke jingmane blay tau ke jingmane tadi ke jinglanyam tadi ke jingkinya lagi ada ai huk thang mumbati terter haki blay besu tau do ublay naka ding naka mau naka nar kendau batung ta terter naki masi naki beseng naki pisang naki pilan naki kari naki motor naki beriu naki bait ki bathon jungi batung ta terter kajing mane blay tau teng yat lat da ublay ta kada mau yipi anala poi pat kajing sitom ikan mau ani ikuwa sakramen ani ikuwa jing pensna ani ikuwa lum jing tep roha kmat mo
kat barang syat dan kelangin perwai kayi gajung play in perwaban maniyo play in perwaban lech kayi gajung play batum tak terter adalah no terta ada ngina senjor gajingim ada ngim la syuban kina bakia ngiken mau bagyong syai ublay hai ublay batum ta kat no kalong kapapangut kohnen ko para wat ublay hak kitab Isaya akanong kabanengkong ha kadikot kabakat kendai kaba kakiti ublay kapenkan mau kumni lara pikongu ye kihukum jonga bapile ye kamon jonga pin sayo kacikar kukrahai hakani kashnong nong spung walang pendeng litha maran bitau light nong rem walang bakuntat terbaro lara pile ye kamon kacung ublay kurkui kata lara himle ye kamon jung ublay baru ublay udon ru kawai kabanta banong haka kitab Deuteronomy haka nong kaba arpupra kohenmen kupara ublay uang be kumi au Moses man ongi kipat junga lara pikongu yang nan sakerku ya pi shwaban mi naying ngan kerku ya pi anda pilarong hayin nang tagak tinublay kong lara pi le barbori ka monjunga ngan kerku ya kisang jong kijingbam ngan kerku ya ki masi ki belang ngantur ku ye garap karyang ngantur ku ye ki kper ki prak ngantur ku ye ki kari ki motor kerku ya ki sok jong ka kepok patung ta terter pilih ka manjung blay pilih ka manjung blay ru susi na kita kadawi duai man la ka siutrai ngamani mi ku blay junga bangya i ini ka danu junga baro tamanga i ye blay tanaga jing atah mas barang jiseng ngapaisi arbaje te bye bye ngendi kai no hamadan di decha na di unta di doj no bat unta terter kata ga di jing lek jing kam jungi hatula nang yong na i ya ublei de kan lujuna atungila na em bang pendek ya di kamram nadu min step hadu pandani Jangan terwa kada kecil sepuluh yang lupa. Tus
terakhir kabupi Ubri gerembol berangkat kui pekpang Baru ku merini semaku Inai so kamas karawai Ladan ru kajing penkup buram yo padar Edmund Carson Teo, uban sami no nakane ka parish walang. Berisipa Sementara kepada di Bantiang, sudah kembali dengan baik baik pada dan sudah berjalan yang lain hanya berjalan dengan insan yang dari kepal. Di Bantiang sudah berjalan insan hanya dari kepal wanita. Nak kita jangkam coba dari kepalis kepal yang dari segala tersebut. Katugan ni ki jingkan bana ti biada ibat kapare sungi. Kasngi palai bakui ngisai pijat ki apostol. Kasodon ha lai tili ki jaka kata ha long spung. Kasolong por san siteng janmit. Hakano pai sngi ladan kajing yat procession hakabaki pat riunget kilaya shimbanta da kajing shirhem. Lawan ban pensyok mensim ru ya kane ka procession Eucharist da ka Saint Peter ban na Nongston. Hadian kajing yat procession lapan kut da kajing mani sakramen balayalam da upadar Stybok Warjeri. Dinayat samut. Kita ketinggalan pusat, dinayat lang samut. Nambah, namun long kebab tim ada dinayat. Kepada baru ki volunteers makin penglam maka nomlong ke basket palat hagar kumyai gane kan nomlong suki palat andre kan yabiang hagar kumyai kenapa
Makin nang Bethlehem nang mau mulai terkenal. Barapur unlong asenda jengi. Mulai barapur undaun keringi. Na kicing sitom, na kicing sendal. Yang lagi yang barapur kicing sitom, kicing sendal kicing hal Yesu. Dan Yesu. Un pesirnya kita kicing sendal kicing ni. Bab bukan ini, untuk stingnya kita kicing kicing ni. Berhukum rahmasian buku Malam menyengkong kumjum mentabrobo jenom amin. Kuhaman kepada Yaluman Hakmat Mutrai Jangan Yesus Kristus Badan Hakadu Jangan Yukaris buku Ubahri yang ada Hakadu Jangan Kupu balik Buat ubah peralatan Ubahri kelalang Ujiban makin jaman siang Bawa besar ini Nakamat kecil Udah keselam kecil Orang Mutrai Udah mencah keduan kedepan Upayanya dekat jini keju, upayanya dekat mesin bersurat keju, upayanya dekat jini dap dekat jini sini, nomor kata yang lalu kelang kena kesenang sepuluh. Kemudian ada rangka beri masalah ini, ada mana setiap ada mata kena kena pay kisi. Nomor kata yang roy meg Jesu, yang roy meg Jesu, yang nam meg Jesu, yang nam meg Jesu, Isanya meg Jesu, Isanya meg Jesu.
Amen.